jewe ntabwo ndi mu bantu baje batwara aba passenger kuriya, ahubwo je nafunguye ishuri mfite ndetse n'indege nkoresha gutereninga abantu. Ni kuvuga ngo mwandi magambo ndi umwarimu utereninga abantu gutwara indege. Yes. Ni kuvuga ngo warize uramenya gutwara indege, uri ku rwego rwo gutereninga abandi. Sibyo gusa, nize gukanika indege. Nyine nagiye mzigira ahantu hafi imyaka 2 bazaguheza license nyine yo kuba urangije ishuri ryo gukanika. Bamara kugeza na license 2. Nyuma yabwo ndakomeza nyine niga gutwara. Ugeze kuri license ya 4 uba wemere uri commercial pilot. Warangiza waborenga aho ngaho uzo nongere izindi 2 zo kugira ngo noneho ube umwarimu gutereninga abandi. Muri rusange ufite license zingahe? Zose hamwe uzishize hamwe zigeze nko ku 9. License 9. Nuvuga ngo uri kuri level irenze gutwara, irenze kwigisha ndetse irenze no gukanika. Ibyo ngibyo ni ibintu nibwo buzima. Ahantu ndi mu rwego ndimo kuko ndi mekanisiye, jewe nshobora kwicara gusa mpumije amaso gusa yatambuka nkamenya ngo karakora bino bene ibyo ngibyo, kuko nyine ni ikintu tuba twarakoresheje cyane. Ukigana troubleshooting ukaza mwumva n'ukuntu sounding ngabyo nyine ukaba wamenya configuration irimo. Yego, ugomba kwicisha bugufi. Ukuzamuka cyane ni kugomba gukomeza guca bugufi. Nubona ko urazamuka ku rwego rwo hejuru uzongere uzohotore komeze umanure ubunani kwizamura. Nibyo bize bituma uguma hejuru. Iyo wizamuye uri hejuru uzutibuka kandi ugatibuka nabi, ariko nimba ukeneye kuguma hejuru ugomba guca bugufi. Ibyo nibanga nabonye. Yego. Ubu nyine dusohotse hano hanze ugahura na Yesu, wo mubaziki. Ubu nyine sose ngahura na Yesu, yana no muhobera. Navuze kumubaza. No muhobera, ariko kumubaza no mwihorera. No mwihorera kuko ibintu byinshi yarabisubije. Yabisubirije mu ijambo ryayo. Yarabisubije byose. Asante sana. Nizere ko bameze neza, na amahoro w'amagara meza ndetse n'amafaranga ku buzima bwanyu mwebwe bakunzi ba Joyful TV and Radio. Nkuko bisanzwe ni intore kuri MIC, nkabambaza ni umuturirwa udasanzwe. Turi mu mujyi wa Columbia muri state ya Missouri, aho twasuye umwe mu basore badasanzwe. Ndaza kuvuga impamvu adasanzwe nango murayumva. Ubu turi saa 6 za nijoro. Ubu nesigaye nkora ibiganiro nijoro nta manywa abantu bagiye gushaka amafaranga mu bundi buryo. Rero reka tumuikaze aza kutubwira ibintu byinshi. Ni umusore utangaje, ni umuhungu ukomoka hari Murenge, araza kutubwira byinshi. Reka tumuikaze. Ikaze cyane muvandi. Murakoze cyane. Nishimiye kubana nawe. Watangira twibwira rero ukatubwira aho uriwe noneho wivugega mu muco wacu. Arakoze cyane. Amazina nitwa Sevintu Elisha Oze. Hanyuma ndi umugunga mu nzu ya Gatungo, nkaba umwishwa w'Abasita. Umudinzi umwishwa w'Abasita. Uvuka hehe muri Kongo? Muri Kongo nabaye mu Yubogobogo. Yego. Baba cyangwa warahavukiye? Narahavukiye. Nahabayeho bukeya. Byombi nkaho byabaye byombi. Wavukiye mu Yubogobogo abari ukurira se cyangwa warahavukiye gusuita ukurira ino? Navukiye Inganji. Nyuma yabwo intambara zibaye abantu bacu baje mu Yubogobogo. Mpaba imyaka mikeya. Nyuma yabwo ndazino muri Amerika. Yego, navuga ko mbese iminsi nabaye muri Afrika n'iminsi nabaye hano imyaka mbese iranga. Niwe tugiye kuganira. Sevintu ngiye akunda kwita? Abantu banyita amazina atandukanye. Hari aho bakunda kunyita Sevintu, hari aho bakunda kunyita Oze, hari aho bakunda kunyita Elisha, hari n'ahandi bakoresha izina rya Papa Samuela. Hari n'amazina atandukanye bagenda bakoresha. Papa Samuela. Ako nako karahari kabisa.
uyu munsi umutumirwa nabazaniye ntasanzwe, impamvu nari mvuze ko adasanzwe, ni umwe mu bahungu b'abanyamurenge b'abapilote. Ariko wowe urebye ikiganiro cyacu uza abahungu bangahe b'abanyamurenge b'abapilote, wandike muri commentaire uza abahungu bangahe b'abanyamurenge b'abapilote. Uyu ni umwe mu bahungu b'abanyamurenge batwara indege hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umupilote hano. Ubwo mvuze ko ari umupilote aho azitwarira ndumbaza, ariko ni umupilote, umwe mu bahungu bakomoka imurenge batwara indege. Nibyo tugiye kwinjiramo, ariko wenda tutarinjira muri ubwo buzima n'ico gikorwa kidasanzwe ukora. Sebintu ni muntu ki yakuze ari umwana umeze gute? Ndi umuntu usanzwe mbako nabivuga, ndi umuntu ukunda kuva kera kose, ndi umuntu wakundaga gukora gushora utuntu, umuntu ugira amatsiko, ushaka kumenya, wifuza gusobanukirwa no kumenya ibintu bitandukanye, kandi ndi umuntu ukunda Imana n'abantu ndetse n'ibintu nabyo nshatubwira n'ibibazo nabyo n'amahoro kabisa. Wavuze ko wavukiye Bubembe, amashuri cyangwa se amasomo y'ibanze, primaire, maternelle, primaire, secondaire wabyigiye he? Nize kuva mu mwaka wa mbere kugeza kurangiza primaire, ndetse na secondaire ho umwaka wa mbere n'uwa kabiri nabyigiye Afrika, ariko ngeze hano muri Amerika bansubiza inyuma ho bukeya, nja mu wa gatanu, noneho nyine ndakomeza ndangiza mu wa gatanu primaire, elementary nyine marira hano, middle school, high school na college ndazamuka nyine. Abantu babyumvishe gutyo, waje no muhe mwaka, mbese mwaje no ryari? Twageze hano muri 2007. Yego. Abandi bazashika no bakaba bazungu cyane kuko iri umunyamurenge. Ndibwira ko biterwa n'umuntu, hari ijambo nkunda gukoresha ngo zose ni mu mutwe, biterwa n'ukuntu umuntu yishizemo. Je ngera hano muri Amerika hari ibintu nagerageje guhunga. Ikintu cyambe nahunze no gushaka guhindura imico, kuko hari imico yacu myiza, hakaba n'imibi, kimwe n'abanyamerika n'abafite imico mibi n'imico myiza. So imico myiza abanyamerika nagiye ngira umwira nayo, imibi ngenda nyihunga, ndetse n'ubushuti bw'abantu babo cyane, kuko baba abafite inzira nziza nagiye mbegeza ku ruhande, hanyuma ngerageza no gukomeza gukoresha imvugo yacu y'ikinyamurenge mu rugo, ntabwo nza nkoresha imvugo y'Icyongereza. Nimba mparuye neza kuva mu 2007 kugeza no munsi, umaze imyaka ingahe hano? Ni 10 n'ubucafu, 10 ningahe gutya. Ubwo nawe ukora imibare. Nubwo ni imyaka 17. 17 cyangwa 15. 16 kuva 2007 turi 2023. Iyo mibare ntabwo ariyo nyize. Nize sindege sinyize, ariko nintuze ndatinge ni 15. 16 hagana muri 17 wenda dafatiye ku mwaka gusa, dafatiye ngo waje uko kwezi. Yego, waje 2007, ugiye kutuganirira uburyo wabaye umupilote kandi bidasanzwe mu bwoko bwacu. Ariko mbere yuko wenda utwinjirira muri ubwo buzima, utubwira uburyo wize n'uburyo waje kuba umupilote, wakuze uri umwana umeze gute, wifuza kuzaba iki mu buzima? Kuva kera kose jewe data ari umuntu ubaza, akabaza utubaho ibintu bene ibyo ngibyo, noneho nyine ni ibintu nagiye mbona, ariko kandi nyuma yabwo maze kugera muri Amerika ndi umuntu wagiraga amatsiko menshi cyane. Nimba ntunze nk'ikinga narisambura, ikinga nkagerageza kumenya uko rikora, nimba n'imodoka, hari ibintu byinshi nagiye nyiga nyine gukora nje nyine, noneho ngenda ngira amatsiko yo kumenya ibintu bitandukanye. Ni kuko nakuze, mbese ikintu cyose nabonaga jewe nashaka kumenya uko gikora, naba mfite ubushobozi bwo kugisambura nkagisambura kugira ngo ndebe ibyo abandi banyabwenge bagiye bakora. Mandi magambo
kugira umutima wo kuba umu engineer. Yego. mbese wakuze uri wa mwana ukubagana mu mvugo yacu ni ukorogoshora. Nari umuntu ukorogoshora cyane kubona akantu kose nkakinyuzaho nshaka bimwe nyine habe na computer ubwayo. Ndi high school nizeho ibintu bya computer ukuntu bikora. Niga teori nkeya ibindi nabona computer nyine kayipanga neza bimwe nkayinyuzaho bigakunda ubundi ntibikunde mu rwego nyine gushaka kumenya ibintu. No kuvuga ngo ibyo nibyo byaganishije ku kuba icuru uyu munsi cyangwa icuru uyu munsi nabyo nubwo wakorogosheraga gutyo wari ubifite mu nzozi kuzaba umupilote. Mbese njewe mbere inzozi zanje uko zahoze ndi umuntu ushaka kuzogera mu bintu bijanye no kuja mu yandi ma planet, mbese kuja mu yindi migabane, kuba mu engineeri ukora mbese ibyogajuru bija muri Mars zija mu kwezi ndetse n'ahandi hatandukanye. So noneho maze kugira izo nzozi ninje muri high school ntangira kuzigira muri class ya mbere aho twigaga mbese uko ibintu by'ibyogajuru bikora. Haza mu ishuri ryitwa ngo ni aerodynamics, gigisha uko icuma kiza citwara cyangwa se uko gisubiza igihe umuyaga ukigezeho. Nuko noneho ngeze muri iryo shuri nibwo nasanze harimo ibintu byinshi by'indege. Ndangije ndavuga ati reka mbanze nje mu bintu by'indege nyigeho ibintu by'indege ariko ngikomeza kuzogenda muri ibyo ngibyo muri yantuze yanje muri yo ibintu bya engineer aerospace engineering. Yego. Nukuvuga ngo niba numvise neza ntiwakuranye inzozi zo kuba umupilote ahubwo wakuranye inzozi zo gukora ibyuma ibyo byogajuru bija mu yandi ma planet. No nibyo. Mbese inzozi zanje jewe no kugenda kazo gukora ibyuma kuba umwe mu engineer bakora ibyuma bija mu yandi ma planet ndetse no kugenda ranje nkazigerera. Yego. Byawo wikoreye mbese. Bo ni ibintu nyine kujayo kujanwa naco mbese ukajayo. Yego, mbese no kuvuga ngo no gukorana n'abasanzwe babikora. No nkaba nagira idea yo kuzokora ibintu runaka ibyuma bakoresha baja nyine mu bindi migabane. Hanyuma zakunda naje nkazogenda nkajayo kaba mu bambere bazogenda bakaja no muri byo bindi migabane. Kw'ivyo bintu bitabaga ruguru iyo ntego cyangwa se ibyo bintu wabyiyumvisemo ugeze ino cyangwa wenda wamubyiyumvisamo ukiri na ruguru. Narabyumvaga kuva nkiri Afrika, numvaga ko somehow hari ukuntu bizogenda kaza kugira gukora ibintu bikomeye. Ubundi inzozi ntabwo ari ikintu umuntu agira kubera ko ari ahantu inzozi zishoboka, ahubwo zikiri inzozi nyine zikiri kure ari ibintu biri aho nyine utarabona. Ndi umuntu ukunda kugira inzozi zinini, ntabwo nza nisondeka mu nzozi. Ngira inzozi nyine inzozi bene izi ziremereye. Hari abantu bazagira inzozi akagira inzozi z'utwana kandi ibyo ngibyo nta siko bimeze. Ngira inzozi ziremereye ku buryo nyine iyo nzigezeho ndavuga toke izi ni inzozi, izi ni inzozi nyine apana gukora ibintu ukoso n'umuntu uhaye wisondeka wenyine. Nuko rero ugeze muri high school uragiye ufashe mbese utangiye kwiga ibijanye n'ibyo ushaka kuba. Byari bimeze bite se warabishoboraga ntihageze igihe wenda uvuga ngo bino bintu biragoye reka mbivemo? Oya, ndi umuntu ukunda challenge mu buzima. So iyo mbonye ikintu kinchallenging ahubwo mbishiramo imbaraga nyinshi kugira ngo ndimenye kurushaho. Ntabwo ndi bene wa muntu uhura n'ibintu ngo waye amahunga, ahubwo iyo uko bingora niko nshiramo nanje imbaraga nyinshi. Uburemere bw'ibintu uko bigora niko nanje nshiramo uburemere bwo kugira ngo mbigere. Ababyeyi se ubabwira inzozi ufite kubera ko bazi wenda ko muri community yacu ntaba birimo nta kindi kuzumva ntibizabanje kubagora? Imbogamizi izo ni zisanzwe zibaho. Jambo rya mbere indege abantu barayitinya, bumva nyine ko indege ari cyo kintu iri danger uzohita upfa. Ndibuka umunsi nagize inzozi nabibwiye nandi kumwe na mushenge
mbimubwiye arambwira ati ibyo ngibyo ntibishoboka nari ntaramenya no gutwara n'imodoka ndamubwira ati njewe nkeneye gutwara indege yamambwira ati ibyo bintu ntabwo byokunda nta bizojamo dukeneye kupfa arambwira ati wowe utaramenya no gutwara imodoka uri mu by'indege kera ndamubwira ati njewe inzozi kera z'indege zamaze kunzamo nuko nyine ngerageza kubimwumvisha nyine ariko nyine ntabwo biba byoroshe ntabwo byari byoroshe niki catumye ukomeza ntiwacika intege kandi wari uciwe intege n'aba sinzi ko hari abandi wa mugani hari abandi urenze uwo mushenge wawe hari abantu benshi bagiye nyine bambwira ibintu bitandukanye byabo ariko kera njewe nanamaze kuva nkiri muri high school kibitekereza nahise ntangira gusoma ibitabo ngasoma ibitabo kaja kuri video ngategera nagaza niga n'ibindi njewe ndakeneye kwiga nk'umupilote nkagenda ngatangira kwiga n'ukuntu baza bayikanika no nama mbifata byose mzirundamwo wese ku buryo kumbwira ngo nimbivemo numva gusa n'umuntu uhaye umbwira ngo umwanya wose nafashe ningende gute muri trash mbese numvaga nyine ko mbese ugiye kuba nk'umwanzi wanje kandi wari kumbwira neza kumva sino kugaya ariko kandi ntabwo sino gushigikira kandi so numvaga nanamaze kera gushiramo ibintu bikomeye biremereye ku buryo numvaga ko ndashobora kubireka yego tukiri kuri izo challenge ni izihe challenges zibiri cyangwa zitatu uba warahuye nazo nyine mu rugendo rwo kugira ngo winjire neza ubyige neza ubyinjiremo utangire kubyiga mbere y'uko ubyinjiramo challenge ya mbere yari igoye ni amafaranga nahise menya ko ari ibintu bihenze abapilote benshi ntibaza bagera ku rwego nyine rwo kugera aho tugeze kubera ikibazo cy'amafaranga hanyuma bigasa kandi bikagira kubishiramo umwanya munini cyane ni ibintu bifata umwanya munini pe ikindi cya gatatu ntabwo dufite inshuti z'abapilote benshi ku buryo ubasha kugira access ku ndege bikoroheye so no kuvuga ngo ibyo n'imbogamizi zari ziremera izo nje nari nzi zari zingoye cyane kwari ku n'amafaranga yego imbogamizi iremereye yari amafaranga byaje kugenda gute ngo aboneke wenda niba atari ibanga ariko ntabwo ari ibanga ubundi hari uburyo butandukanye uzobonamwo amafaranga uzugenda ugafata loan ariko iyo loan uba ugomba kubona umuntu ugusinyira co-signer cyange nyine ukagira ugahasominga wenyine ugashakisha amafaranga ubona udufaranga twawe ukagenda ukadukoresha mbese muri izo nzira zombi hariyo nakoresheje noneho ndakomeza ndagwanye bigera aho bigeze kuri uyu munsi wa none yego urakomeza noneho tubyinjiramo utangira kubyiga ubu tuvugana ugeze kuri uhe rugero cyangwa se ugeze kuri ihe level ubu nyine kenshi tuvuga umupilote umuntu ahita yumva ko ari umuntu utwara zino ndege zijana abantu mu yandi mastate cyangwa se zija muri Afrika ariko aviation ni ikintu n'isi nini nimba ko nabivuga so jewe ntabwo ndi mu bantu baza batwara aba passenger kuriya ahubwo nje nafunguye ishuri mfite ndetse n'indege nkoresha guterininga abantu no kuvuga ngo mwandi magambo ndi umwarimu uterininga abantu gutwara indege yes mfite kuvuga ngo warize uramenya gutwara indege uri ku rwego rwo guterininga abandi sibyo gusa nize gukanika indege nyine nagiye mzigira ahantu hafi imyaka 2 bazaguheza license nyine yo kuba urangije ishuri ryo gukanika bamara kugweza na license 2 nyuma yabwo ndakomeza nyine niga gutwara ugeze kuri license ya 4 uba wemere uri commercial pilot warangiza waborenga aho ngaho uzo nongere izindi 2 zo kugira ngo noneho ube umwarimu guterininga abandi muri rusange ufite license zingahe zose hamwe uzishize hamwe zigeze nko ku 9 license 9 nuvuga ngo uri kuri level irenze gutwara irenze kwigisha ndetse irenze no gukanika ibyo ngibyo ni ibintu nibwo buzima
ahantu ndi mu rwego ndimo kuko ndi mekanisiye jewe nshobora kwicara gusa mpumije amaso gusa yatambuka nkamenya ngo karakora bino bene ivyo ngivyo kuko nyine ni ikintu tuba twarakoresheje cyane ukigana troubleshooting ukaza nkumva n'ukuntu sounding abyo nyine ukaba wamenya configuration irimo. Yego. Umunsi wa mbere utwara indege byari bimeze gute? Umunsi wanayitwariye he, warugiye? Mbo bwa mbere twari nari kumwe n'umwarimu twarahagurutse nyine turagenda nyine niwe wari kutwara noneho akogesheje mu kirere niho haba hariho mbese yumva hari umutekano akakwereka nyine utuntu bene two ngutwo ariko nje ntabwo kenshi ndi kumwe n'umwarimu sinamenyaga ko nje hatwara kenshi sinabyizeraga ariko umunsi bwa mbere nayijanyije nyine naranezerewe cyane kuko narahagurukije ngo ndangize nkata iburyo nyikone naje kuri kindi kibuga namaseka narasetse numva umunezero mwinshi cyane ndavuga ati kweri ibintu umuntu yagize inzozi none bibaye impamu numva ndanezerewe. Reka ndaho ngaho namambwira abantu ntimukaza mucika intege nimba winjiye mu bintu ugasanga harimo amabuye uza wiga gukanja nawe amabuye cyangwa byibura urebe ukuntu wakoresha ibyuma kuyakanja kuko iyo bikunze ukarenga ugo gwego uzawinjira mu munezero mwinshi cyane. Yego. Wa mugani indege abantu hari abatazi gutandukanya indege ngo iyi nini cyangwa intongo iyi ni gute yari mu zinini cyangwa mu zito? Mbona indege ntoya dukoresha gutraininga abantu nyine y'abantu nka batanu. Yes, iyo niyo ndege twako dukoresha. Niyo watwaye umunsi wa mbere mbese? Yes. Ariko nanone gani ikimwe mbese zose zikoresha concept nini. No kuvuga ngo ari indege bene ziri kwanka hasi zose zikoresha nyine teori nini. Ndetse na za helicopter nazo teori nimwe gusa izo iyo bazikontrola gutandukanye. Ariko zose zikoresha concept nimwe zikoresha zose. Amasomo arenze tuzogenda mu kiganiro cy'akari no tuzoyinjiramo neza ugenda ubica hejuru kugira ngo bitangora. Indege nini umaze gutwara wewe nigenderamo abantu bangahe? Mbo nk'abantu none nk'umunani. Ariko noneho iyo license mfite jewe ntabwo mpashaka simpashaka kuyagura ngo inza ntwara abantu. Ubu nyine amasaha mfite urumva indege ukundi imeze ipanze mu buryo bubiri hariho license ubufite hagasa kandi hakabaho na experience. No kuvuga ngo ubukeneye experience igeze ku masaha 1500 ugasa kandi ugakenera license zibura nkazitanu. So noneho kugira ngo ugere kuri no experience bisaba ko ugomba kufite zino license runaka. Ariko noneho simpashaka kwinjira mu bintu byinshi uko ndavyo cyanga abantu. So urumva njewe ninkaho na ama license ndafite menshi ahagije ariko ntabwo nashatse kuja mu nzira yo gutwara. Mbese ndashatse kuja mu nzira yo guca experience ndende ngo uzozitwara abantu? Oya ntabwo nshaka njewe. Kubera ko ushaka se kuja muri zogajuru? Mbo njewe nkuko nababwiye nafunguye ishuri abantu kwanza tukira aho ngaho abantu muze twige mbaheze umurongo mwige gutwara indege. Mfite indege nkoresha mu traininga ariko no kuvuga ngo njewe na settings ishuri ri traininga abantu gutwara hanyuma noneho ubwo abantu bahabiga mpambigisha nzakomeza nyine nige ngerageza kugira ngo nzakomeze ujya mu mwuga wanje kuzogajuru uko nababwiye. No kuvuga ngo indege nari nabajije ikibazo c'indege nini watwaye nizo ntoya ariko nizo nini n'ubushake bwawe nuko utakeneye kuguma kwagura ibyo z'amasaha. Ntabwo nashatse kujayo njeyo kuko nababwiye mfite indege yanje nakeneye amasaha no kuyakwitaguriza abe nameze ngayo nabanarangije ariko siyo nshaka kuja kubwo impamvu nenda ndashaka kubabwira kubutaha abantu nimushaka kubimenya tuzabibabwira nta kibazo. Iyo ndege uyigira hari Kansas? Hari ubwo wari wayivana Kansas ukaza hano waje mu bikorwa byawe bisanzwe? Yego nzanza hano nagiye n'ahandi hatandukanye nayiguze twayivanyije muri Michigan tumaze kujana amaseti atandukanye amaseti muri Kentucky, Ohio
hano tuba tuhazi inshuro nyinshi muri Colombia, so yeah, ndetse na Kenzo n'ahantu hatandukanye yeah. noneho ko wigisha kandi ufite indege utoza abandi, noneho muri aviation tuvuga kuri ku rwego rwa professeur. Yego nibyo nyine ndi umuntu wigisha, ndigisha, no kuvuga ngo mbese ni umuntu training abandi ukabageza ku rwego nanje ngezeho, ngo kubijanye no gutwara, kuko urumva je mfite harimo ishami ryo gukanika, icyo ni indi shami ridahuye nyine na pilote, ariko ngaso kandi nkabona na training na pilote bwa. Ariko ibyo ntibizoba warabigiyemo ubu nyine ukaba utarasubira muri wa murongo wo kuja muri biriya ushaka kugeraho. Oyaye, mbese jewe ndi umuntu nkunda ngira intumbero, hariho ibintu bitatu nabonye mu buzima, ahari ninda birasa n'ibisohotse gatoya kuri bino, ariko umuntu agizwe n'ibice bitatu. Umuntu agizwe n'umubiri, umuntu akagirwa n'ubugingo, ndaza munyemere gatoya, akasakanagirwa n'umwuka. Muri bino bintu byose uba ugomba kubigaburira. So iyo nje ngaburira reka ndeke ibindi bibiri mvuge kuri kano kantu ko kugaburira ubugingo, mbese ni mu bintu bijanye no kwiga gusobanukirwa ibintu. Ubwo harimo gusoma. Iyo nsoma rero nza nsoma ibitabo byinshi bitandukanye, ariko kibanda kuri bya bindi nkora cyangwa se nshaka gukora. No kuvuga ngo iyo ngeze ku bintu bijanye na aviation ndahatinda cyane, ndetse niyo ngeze no ku bintu bijanye n'ibyo by'ubujuru ndahatinda, ariko nanone n'ibindi bitandukanye navyo ndabisoma, kuko umuntu ukeneye kuma guteza imbere aba agomba kuma gushashura gutyaza ubwenge bw'ibi mu buryo butandukanye. No kuvuga ngo ibyo by'ubwogajuru nturabitangira cangwe bimeze bite? Sindabitangiza, ariko mfite ibitabo kera nza nsoma. No kuvuga ibanga nasanzeho nuko ugomba kwiga ibintu kare utarabigeraho, kuko iyo ubigezeho utarubizi biragukanga ugacanganyikirwa ugatinya ukaba wabivamo. Ariko iyo usanzwe kera warakwikiranye ibintu kera, mbese ufite nk'umuco w'ukuntu ibintu bikorwa, none bigatuma ugira umwete n'imbaraga zo gukomeza n'igihe byakugoye, ugakomeza ukabaza abandi kubera ko kera ufite ubumenyi bwinshi muri wewe. Wenda tugana ku musozo, tuzobyinjiramo dufite umwanya, tuzobyinjiramo en profondeur, noneho zo gusura cyangwa unsure dukora ikiganiro kirenze isaha. Wenda tutarabikomeza ngo tugana ku musozo, bene ico kintu ni ikintu kinini giteye n'impungenge mbwa n'abarundi, kinateye ubwoba kucinjiramo ngo wamuvuga ngo ubwo mfite ngo zino nzozi ngo ni ngombwa ngo nama nzitamo mbona bidashoboka. Hariho abantu bashobora kuba baragize inzozi zinini nazo nabo nkizo bakagira ubwoba bwo kubikora. Inama ubagira ni iyihe? Mbere na mbere turi abantu bizera Imana. Ijambo ntibishoboka iryo ni ijambo ry'umuntu utazi Imana, nimba ko nabivuga. Ariko ikintu cyose watekereje, iyo ubonye utekereje ikintu, iyo ni sinye ya mbere kuko gishoboka. Ndi mu bantu bagowe cyane kugera ku rwego nigezeho, kuko njewe nyine byarangoye, niko bimeze. Inzozi zose zinini wifuza kugeraho, reka nkubwire ibanga, bizokugora. Ntutegereze ko nkubwira ngo biroroshe ngo bimeze. Wewe wicu ugomba kuvuga ngo ngiye gukanja urusasu ariko ngende. Ntugacike intege. Ibanga rikomeye nabonyemo wewe nuko wewe kwanza ubanza kumenya ikiguzi ugomba gutanga. Uvuge ngo ko ndaje hano, nurangiza uvuge ngo se bisabiki kugira ngo umuntu ahagere. Noneho nurangiza uhaguruka uvuge ngo kino kintu ndagishaka nkeneye kukigeraho. Nurangiza rero ukoresha imbaraga zawe, umenye abantu babirimo, nk'abantu kugira nk'abantu bakeneye kuja muri bino byacu, ukere ko aba n'abantu bahari, hari n'abandi babirimo kera babisanzwemo. Wige usome ibintu bitandukanye, winjire mu bitabo usome, ugire ibitekerezo byagutse. Jewe ndibuka paniga gutwara, nagiraga umwanya munini, twaje mu gitaramo tugasenga, twasohoka
tugeze mu rugo dutashe nijoro nko mu masatse z'ijoro ngafungura computer nkaja kwiga kujana akaza niga kwanza ibyo gukanika ariko nshaka kwiga iby'indege sinari nzi ko ari ibyo gukanika kama ngenda ngafata amasysteme y'amasaha n'amasaha kandika ibitabo n'ibiki byose ngafata amanote nk'umuntu uri mu ishuri mbese ugomba kuinvestisa amasaha yawe nimba ukeneye guteza imbere mu buzima bwawe ugomba kugira discipline ukagira umutima n'umwanya ukawushakisha kugira ngo ubashe kwiga inzozi zawe kubwire mwene data n'inzozi zawe nyine nta uzozibwira ngo azumve niwe wenyine uzobasha kuziyumvisha warangiza ukazishakisha byanga byakunda kandi nkubwije ukuri ko bizogenda neza uzotubwire turahari tuzokubwira amagufa twagiye dukanje tugana ku musozo tuzakora ikirambuye niko twavuze ndakubaza ibintu bibiri ibyo bintu wize uvuka mu giturage kugeza ubu nyine zoba bimaze kumarira iki iwanya aho ukomoka mbo hariho ibintu nkora ariko ntabwo singomba ko tubivugira hano hari ibintu twadukora hari n'ibyo mpantekereza gukora vuba aha ngaha tuzogenda tubabwira ibintu bihari jewe ntabwo ndi umuntu uinvestisi w'abandi ahubwo ndashaka kuinvestisi wacu yego ndumva ariko icyo nabivuga uvuga ngo biracari muri envelope hari bimwe bimaze kuja imusozi ariko byinshi biracari muri envelope urumva nibyo bimaze kuja imusozi si ngombwa kubivuga oya ntago ari bunyi murakoze ibyo bindi uteganya kwiga byo urumva gufasha imuhira ukomoka byo urumva bizahafasha mu buhe buryo mbo mbere na mbere burya iyo abantu bafite ibintu baba bakora no kuvuga ngo ikintu cyose umuntu ahakora ago uzugishakishamwo inyungu z'ahantu ukomoka cyangwa se z'abantu bawe birashobora no kutafasha mu buryo bufatika ariko byonyine kuba narazamutse kagera muri urwo rwego undi muntu wacu arashobora kuvuga ati biriya bintu birashoboka kaba mufashije muri ubwo buryo noneho yamara kuzana abandi nabo tukareba uko twabikora cyane ko ari ibintu bihenze ni ibintu bundi bikorwa n'igihugu ntabwo bikorwa n'umuntu ni ibintu biremereye cyane dusoza iwanyu kuba bafite umupilote ukomoka mu bibogobogo ukabura umupilote uyu munsi wigisha abandi muri leta zunze ubumwe za Amerika babifata gute mu muryango wawe ni ishema rikomeye ni ishema rikomeye nawe urabyumva kandi turabishimira Imana turabishimira Imana rwose ndetse ndanashimira na famille yanje abagiye bansapotinga mu buryo butandukanye merci beaucoup dukoze ikiganiro saa sita za nijoro tworenze uno mwanya turacafite ingenzi zo gutaha iyo tuja merci beaucoup ku mwanya wawe merci kwemera kutuganiriza ntitwabyinjiyemo harehare twavuze ko tuzokora ikindi kiganiro ariko wenda muri bino bibanza sinzi ko hari ikindi wenda ntabajije wari ufite kuvuga sinogenda ukijanye ku mutima wo kivuga ya ibintu nka bibiri gusa ijambo rya mbere no ndabashimira mwebwe Imana ibaheze umugisha kuri kino kiganiro kandi turasabira ko mwaguka cya kabiri ni uko n'abantu bacu cyangwa se undi muntu waba ufite inzozi abantu bacu navuga abanyafrika uruvuze iryo jambo ni nkaho rigiye kuremera umuntu wese wumva ko ari uwacu nyine nuko nuwo nguwo so no kuvuga ngo umuntu wese wumva ufite inzozi nimba ufite inzozi kumva ziraremereye tucika intege kandi ntukadeviye ngo uvuge ngo ngo ziragoye reka nje ku ruhande ugomba gushiramo imbaraga nyinshi cyane ko hano hantu turi hariho amasysteme ari hejuru cyane none tugasanga turi abantu badafite base uba ugomba gushaka base none ukabona kugera mu rwego rwo kugira ngo bashe kwiga icyanyuma nuko nako nari mbabwiye nafunguye ishuri hano ibintu bimeze neza abakeneye kwinjira muri uyu mwuga w'upilote mutugane kugira ngo dukorane turi tayari hari abantu bagiye bagenda ukagenda ugatangiza warangiza ukaza kuza kera warakomeretse cyangwa se kera umaze gutakaza ibintu runaka ngo ndavuga amafaranga n'umwanya ariko ni byiza ko mwatugana noneho tugakorana biro twaheze ibyibanze mukaza gukomereza ahandi uko mubyumva
ariko twamaze kubaheza channel mugomba kugenderaho. Rero mutugane, ishuri rirahari, rirakora, afite ibyangombwa. Ishuri riri muri Kansas City, Missouri. Ndafite gukora mu minsi mikeya tuzafungura channel, tutambutsa ama video ndetse n'ama website. Kuri ubwo ngubwo turabiyegesha. Kera ndumva kera hari abantu bagomba kuvuza, mugomba kuvuza. Karibu kabisa. Asante cyane. Turasoje. Bino bintu uri umuyumbe. Bino bintu kwari ibintu by'abasirimu biri ku rwego rwo hejuru. Nirihe banga we rituma uva kuri iyo level uriho ukaza ukitisha bugufi, ukaba muri ibintu byo kuramya Imana no guhimbaza kuri podium, kubyina, ukambura ibiraha tukagira gute? Nirihe banga ko numva level ufite hejuru? Nirihe banga rituma umanuka ukaza ugasura ukaza muri bino abantu bamwe bafata nk'ubuturage? Yego, urakoze cyane kuri ako kantu. Imana gweze umugisha kuri iryo question. Nakoze ku kintu kare cyo kuntu umuntu ari mu bice bitatu. Abantu kenshi baza bavanga ibintu. Umuntu agizwe n'umubiri, umubiri ugomba kugaburira, ukakoresha siporo, ukaheza ibintu bitandukanye. Umwuka ndavuga nyine mu mwuka ugomba gusenga, ugomba gusoma ijambo ry'Imana, ugomba kubana n'abandi basenga nyine. Ikindi ugomba kubura umuntu wiga usoma. Bino bintu ko ari bitatu. Ntabwo ntakiza gikandamiza ikindi, byose birajana. No kuvuga ngo niyo naje gusenga mba mpangaburira umwuka wanje. Ntabwo bihuriye n'ibintu by'amarangamutima cyangwa se ibintu byo muri so hanyuma iyo nyije mu bintu byo kwigisha imba mpanyigisha ntaho bihuriye n'umwuka. Ntibizombuza kuzindi gisirimba, nanezerewe, ntibizombuza gukora ibintu byo mu rusengero, ntibihuye. Kandi nabyo ntibizombuza gukora siporo kugira ngo nite ku mubiri wanje ingwara ngo zigende. No kuva mu yandi magambo ni ibintu bitandukanye. Kandi ikindi nasanze umuntu ugomba kwicisha bugufi. Ukuzamuka cyane ni kugomba gukomeza guca bugufi. Nubona ko razamuka ku rwego rwo hejuru, uzongere uzohotore, komeze umanure, ubunani kwizamura. Nibyo bize bituma uguma hejuru. Iyo wizamuye uri hejuru uzutibuka kandi ugatibuka nabi. Ariko nimba ukeneye kuguma hejuru ugomba guca bugufi. Ibyo nibanga nabonye. Yego. Murakoze cyane, turagushimiye. Wakoze kuduha umwanya wawe, wakoze kutuganiriza bwije. Imana iguha umugisha. Komeza utere imbere, tuzagusura uduhe ikindi kiganiro. Turasoje. Dusoza. Ubu nyine dusohotse hano hanze ugahura na Yesu, uwo mubaza iki? Ubu nyine sose ngahura na Yesu, no muhobera. Navuze kumubaza. No muhobera, ariko kumubaza no mwihorera. No mwihorera kuko ibintu byinshi yarabisubije. Yabisubirije mu ijambo ryayo. Yarabisubije byose. Asante sana, mwakoze kubana natwe abareze kiganiro kigeze ku musozo. Imana ibaho umugisha, ubwo mwumvisha ishuri aho riri, mwamubonye umusore wanyu, murashaka kumugana. Ndabizi tsokora ibindi biganiro bisesengura byinjira ndani yayo masomo n'uburyo abantu bashaka kuyafata. Mwakoze, Imana ibaho umugisha. Reka tugushimire n'ubundi. Imana ibane nawe natwe, tugiye gufata urugendo twese. Imana ikomeze turinde tsongere tubonane turi bazima. Wakoze cyane, muga kubariki sana. Urakoze cyane. Amahoro, amagara meza n'amafaranga urabifite ariko. Ufite Yesu, abindi byose birashamikiye aho ngaho. Asante sana. Yego.